paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Madamaga na kagawad, pero may tinervyos ka. Nay, apay ko arawg, anyat pa kadanagam. Hindi, bagbagada social distancing Ay na, kasapulan asaan nga agiin na si Dag. Tapno saan tayo amaakaran iti kubed. Kasanwak pa'y makaaram nga No aday wak matibalasa nga kahit kung harmang. May samitro ko naman. Ay ka, ipukaw mo ati kayat mo nga ibaga. Ay, Ipukaw mo ti panagaram mo, tamabalin mo ti kasta. ha? Nagkunaking ka, saan ka makaaram, Kwaraw? Kahit, dahito yung harap social distancing. Ha? Mabalakadan na ka ni kabadong. Dagita abanag ka, tiyam mo kapag laingan na. Tataba daw. Kasanwak nga makaaram. No adamat social distancing. Naglaka! Ay kat ibagam nga ruden kabadong, tanay, madanagan ni Kwarawg. Aguray ka pa'y mo't tanay. Nagpudot ti panaway. Maray, at taka din nalamiis mo soft drinks dita. Ado May saman nga raw. Ha? Agmerinda ka pa, tataba daw? Wine, kitsi ka, timang bayad. na, agpalibre ka pa sa amon tutulungan. Imbag kumamat ano epektif day ta nga ibagam kang kuhana. Ay, epektif No aramidan ni Kwarog da ito ibagakin ko na. Sigurado, ngagkasardaan. Nagbiitain. Wine, Adtoy ti soft drinks. aguray lang Kwarog Agpalamiisak mampay. Mabit lang! Nakitam ni Badong kaw, Maray. Ay na, kat no agis istambay da itay dito'y tersena. Nagkuyog dapi manaw. Sino nga'y ti kadwa na? Kan napanandangay. Nay, dagi jay daman. Kita mo. Kas lagis istoryada mat ijay sirok ti santaw, Maray. Adda ka no nga rod balakad ni kabadong. Balbalakadan na ni Kwarog. No kasano nga agaram ita ta social distancing. Day talaang ti bagana. Umadayuda pa'y iti kastaw nay. Kanangag kumatakasla. Saan ka no amabalin amang ngagja ibalakad ni kabadong kankwana? Taapay ka na. Maawan ka no tibisa na. Isumot tinangag ko pagsarsaritaan da. Iso nga'y madayuda. Awanan ti makangag iti ibagam kanyak, tataba daw. Adayutan ka dagiti tattaaw. Iso ngay bagamon ti rumbang nga ramitag, tapno makaaram akaon. Kastoy na'y, Kwarog. Dumngag ka, analaing. Itay pa'y adangdanggan ka. Kastoy na'y. Hello, paray! Kumusta? Ha? Sino ti paypayapayam? Kita mo ngamin Ni kumpare nga inteng. Nangkal mo Kasla day bagbaga na. Anya ka no ti sinsinyas na Isinsinyas na mati inaum tata. Ha? Kaslad da baso di mananay. Ha? Ayuwi na niya. Naglaing ka nga agsinyasan. Paiman tao masidagak. Ha? Ay, di mo pa imbaga di ko na mga ibagam. Mabit lang. Importante iti bagak ka ni Uncle Mau. Enderesado ak ama kaamaw. Noan niya ti balakad ni kabadong kan kakwarawg. Sana na ibaga kanyak ti rumbang nga ibaga na. Nay, apay ngay. Kaimadayo kayo pa nagsarita. Kasanaw, inayaban mo't ni Uncle Kao. Na, no kasta,
Pimanaw, adi na pa'y naibaga day jay. Uwan nga raw. Ay, sa bagay, adupay ta aldaw kwarog. Di ka madanagan, makaaram kan tulat ta. Apay inteng, an-anwam dagita baso kan picture. Ay agmerienda kami man kani parik abadong ijerwar. Na, anya ay ati meriendaan yaw. Ay amumo na. Di yun tumanan amuti lubong yaw, numabartek kayo. Ay da italaing. Pagbigyan na kami mutin dungo. Agawid ka matla adagos Na. Saan kang agpakpakarabi eh? Ewan. Pampaimas la ititurog. Tayo naman mi. Paray, problemado may ni kwaraw akana kam. Naawan matemok a problema na. Anya ka na. Problema na kanaw no kasano ti agaram. Tanay, at damot social distancing. Na. Ha? Ay na. Apay nagkatawa ka paray. Aguray ka. Isa takpan. Ay na. Amam. Nalakalang ti solusyon day ta. Kit apay ngay nga rod, asaan mo mo't matulungan? Kit sika, tinarwam iti day tabanag. Nalakalaan nga rod. Aginom ka pa'y Wala na ito, kinarga na ito. Ay na, Kasta! mayatay. Nay, apay ay. Apay, Nagrikos-rikos mo't hindi pa nakita paray. nagbit ka mo't natamaan. Ay, maulawaksan paray. Saan ata ni ano pa ito inuman ta? Di ta pa'y nagudgudo Balakadam di ka anakam paray. No problem. Kasla na barta ka na. Natama anak mo, tangensiyat ko paray. Ay, no kaya ko Awanan. itulod kan. Umay kan. Mala, istulod na nga rodin paray. Next time to nga ginom ta. Warog, ingka man surutan ni uncle mo iti naginumanda ka ni pari ba daw? Ha? Saan pa nag-away? Rabi katawan pa'y laeng. Ang mga nutila man na nagturturungan nan. Ayan nga rin ti flashlight yaw. Tainak man sukunain. At toy, imbagak nga men asaanin nga agin inom. Tadi na ang muti agawid no kasjay ang mabartag. Ang napanmatlat na naginom iti ara. Nakasagpatan dito balay. Itulod nagmatan ni Jay balay mi nagkidamatan. Ay! Shh! Pare! Ito... Agurokan. Ay na, agawid man lang agmaymasan. Luwi ka ni pare ba daw? Nabaratag kay di rabi ang kail. Ah, Napuutam ka din ngay niyawid kay di balayaw. inyawid na kaya? Unang kail. Binagkat kan tupay. Ay, sasawabit. Kabailakmat nga agawid, uray na bartekak. Ay, aguray ka. Nadakamat-mat ni pare ba daw? Problemado ka. Ha? Imbaga namanan kan ka. Secret milaan ko matay jay. Kat na kunana. Problema ka no ni Kwarog no kasano nga agaram kunana. Uray saan ako nabalakadan ang kail. Palpak tumot lang ti balakad mau. At ada apalpak ano ni pare ba dong timang balakad kan ka? Apayan ako namday ta. Anya mo tiyan muna iti panagaram nga dayjay. Idi baro ka may. Di na pa'y maiturod may. Ti agay labyaw. Iti sangwanan ti balasang. Ha? Ay, takrot nga rod ano kasta. Ay, perme! Idi nagaram kanina na matuyang. Among ti naramid na. Anya ang kail. Idi nangala iti sabong ti Ros. Kuna nga isagod na ka ni Marituyang. Amom ka day. Anak tinag-amin a petals na ultimo bulong, Jeros. Imposible mo tanday ta. Ay, uwin! Permi nga min ti pigirgir na. Kita, dayjay, timang balakad kan ka. Saan nga rod ang kail. Si kalangan ti pagpabalakada. Ay, uwin! Kasta! Anya nga rod ti aramidak tapno makaaramak. Kidam lang di balasang.
Kidayak lang? Sumit. Day tatimayat nga ramidam ko raw. Ha? Kidayam unli. Sige man, ipadas kong tuman day ta. Inak man nagkita iti balasa nga kidayak. Ay, una yan nabartag ko di rabi ito yan. Ha? Imbag ata nakaawid ka pa'y. Way, intulodnak ni parik nga inteng. Di ka lamabain. Aginom ka. Aging gaadi mo ammo ti paghawidam. Ayun gayam. Jakon na balakadan ni Kwarog. Napay ngagpabalakad. Di mo to pa'y mabalakadan tabagim. Aguray ka, tarumwarak man. Nasken na mabalakadak ni Kwarog. Inkarikit kinkwana, abalakadak. Sa inlibrinak ti soft drinks. Nagpaili da kapitan kan Kwarog, kabadong. Naglugan da iji tricycle ni Kwarog. Ay sayang, jak na sambaut. Ne, apay aya? Asino ti samsambutam? Ni Kwarog ah. Balakadak ko ma. No kasanaw ti panagarim na. Ay, apay nga minadi mo imbagay ti kalman. Binartag na nga raw ni Kapitan Inteng. Isuan na lipata. Anya ko mga minaya ti ibalakad mo kang kuana. Secret! Jak ibagbaga. Ang mga numasukal. Kut mapukaw ti bilag na. Isu a secret lang eh. Ay, kapay nga adito'y matsangwanan ti eskwela at tinang isardagam iti tricycle mo. Dito yung nga tayo ti balasa nga kayat ko nga armain. Ay, laglagi pa yung social distancing ah. Sana mabalin nga sitcam ti chicks. Kidayak lang. Wan! Agpakyut ka ba sit? Kasto na kita ang tirupak. Kirim-kirim ka mait. Saka umisam. Kasta ti pa nagpakyut iti balasang. Sa mundo kidayan akasto. Yap! Oh. Sa payad na bakit nga aglaklako iti inling ta ama isdi tao eh. Wow, sige, agkikita tayo ito intun bigat. Ay, nagpintasan. Kidayamon! Ha? Sige. Ah, Kidayak akas tay. Napasan? Kidayan pa'y! May sapay. Agpakyut ka. Kasta, agpakyut ka. Ha? Ay, sus. Ay, timalikod mo tang. Na, Pimanawan. Dasumungan. Hello? Ay, Amo ka siya ti kid-kiday. na. Ang kahil. Masidag mo tayo taglaklako iti mais. Ay, Balasa nga, pay. kwaraw. Umay ka ata ang date da. Ay, Ay, sus. nyangkal ko ti kadit mo. Di ta kayaw. Asi kagaya. Kwa! Ay, sus. Kwa, panawan ka! Kwaraw, apay adi mo kadwaan nagawid ni uncle mo. Kwa. Nagbati antay. Sa dino, kan nakiinom ka di manan? Kwa. Ay, salbag ka, kwarog. Pinanawan na ka. Kwa kang. Pero may ataray ka. Apay ang nagtaray ka. Hindi kwarog Kanidayan na din. Jay bakbakatan. Sinurot ko lang matimbalakad mo. Palpak mo. Ay, anya ngamin nga ti amon ni uncle mo. Mangan laeng matipaglaingan na. Kwarog, nasayatan nakita ka dito'y sirok ti Santaol. Malmaldayak unay, tataba daw. Apay ngay. Nanay. Kaslapay makalwa kang agpaisaw. Sinurot ko dyan balakad ni Uncle Kaw. Tapno makaaramak iti balasang. Ay, palpak nga raw no kasta. Awan la bilib ko kani uncle mo no inareman ti pagsasaritaan, Kwarog. Untata, talaga apalpak. Kunakun kay. Apay nga minasinurot mo ti balakad ni uncle mo ngay. Kitadak mo tamang balakad kin ka. Sa bagay, hindi pa lang nga kanayon apalpak dagiti balakad ni Uncle Kanyak. Di na nga minamo ti agarem. Nangro na ita, a social distancing. Ad-adda na saan na nga mo. Sigurado ka nga raw na maya ti ibalakad mo. Ay sigurado, Kwarog. Awan na pulos palpak na dito.
Ibagam nga rodan niya dayta. Kastoy na Aw. Kidayam lang, di balasang. Ha? Weng, naglaka. Kidayam lang nga kastoy. Ha? Ingatom di may sa akiday mau. Ah, Sa munto ipababa di may sa akiday mau. Kastoy. Haw? Heh. Pakada kayo iti balakad kini Uncle Kaw. Ha? Palpak kayo ato ha. Awan bilib ko kada kayaw. Ay na, kuharog. Si kalatang aminin ti makaammo amang diskarte no kasano ka nga agaram. Saan mo na masapul ti agpabalakad kada tatabadong kan kapitan? Ala sige, didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Rafi Ignacio. May sapay ang asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.